Knjigom Srpsko kulturno blago Bojan Jovanović, naš najistaknutiji savremeni antropolog, predstavio je antologijski izbor srpskih kulturnih vrednosti na kojima se temelji kako kolektivni, tako i individualni identitet samosvesnih pripadnika srpske nacije. Autor potpisuje veličanstvenu odu srpskoj kulturi kao vrednosnom i etičkom orijentiru njenim pripadnicima u ovom i budućem vremenu. U 14 bogato ilustrovanih poglavlja Srpsko kulturno blago predstavlja vrednosti koje su ostvarili Srbi kao narod na kulturnom području Balkanskog poluostrva. Te vrednosti ukazuju da je srpski kulturni prostor znatno širi od državnih granica Srbije, a mnogi od njih su svojim značajem, autentičnošću i lepotom potvrđene i kao opšte čovečanske i uvrštene u svetsku kulturnu baštinu. Sažeti prikaz srpskog kulturnog blaga u ovom vidu nije samo trag koji su naši preci ostavili za sobom, već su to i vrednosti koje su nam date kao orijentir u kretanju ka neizvesnoj budućnosti. To blago, bez obzira na to kako ga i odakle posmatramo, poput Mileševskog belog anđela, uvek nas gleda pravo u oči. Netremični pogled tog nedrevnog oka trebalo bi shvatiti kao ličenje budne svesti pred svim kolektivnim i individualnim izazovima i iskušenjima kojima ćemo biti izloženi.